Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezeleke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lithi sekuphuma-ke isexwayiso-ke laphana-ke sikhishwa-ke omunye-ke u-M_K-ke laphana-ke veza-ke nokuningi impela kungaziwa, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi waziwa ngami phela nje into enza nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa lona-ke uzizwele wona-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngisacela laphana ukuthi-ke masizwile-ke le vidiyo leyo ngene comment section usho uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngalo-ke lelo daba-ke lolu-ke masicela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje engizolo ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuzi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Bafethu, I hope niyaphila. Okay, lo myalezo lo uqondene nalabo abavotela i-MK nje bafethu, awuqondene nomunye umuntu, uqondene ngqo nalabo abavotela i-MK. Wena mama, wena gogo, wena mkhulu, wena baba, wena bhuti, wena sisi, nawe ngane, if kuwukuthi wavotela i-MK, lo myalezo lo uqondene nawe ngqo. Okokuqala, mina personally ngicela ukukubonga. Ngicela ukukubonga ukuthi ukwazile ukuthi usebenzise ivoti lakho ngendlela ephusile ukuthi wenze ikusasa lezingane zakho libe ngcono, wenze ikusasa lakho libe ngcono, wenze ikusasa labo bonke abantu base South Africa libe ngcono. Ukwazile ukuthi ngevoti lakho ugweme ukuthi laba abaphethe izwe njengamanje baphinde beloku beqhubeka ukudayisa izwe piece by piece, beloku baya privatize. Ugwemile lokho ngevoti lakho. Kepha-ke enye imessage ebengithi ngifuna ukuyidlulisa bafethu namhlanje ukuthi as-understandeni bafethu ukuthi njengoba nje sikulo hambo lokuthi sizama ukukhulula or ukuzikhulula thina emekatangweni esafakwa kuwona abacindezeli abafika la bathatha umhlaba, kunezinto ekufanele siyinake. Eyokuqala ukuthi i-media, the mainstream media, ayikwazi ukureporta ngendlela when it comes to i-MK. They will always either report into engaphelele or report into ezokwenza iqembu libukeke sengathi liyiqembu elingahlelekile. Engifuna ukwazi ukuthi ayikho leyo nto. MK Party iyiqembu elihleleke ngokwanele, iyiqembu eliholwa ubuholi obuphusile ngenye indlela. So if ever uzwa into through the media, into engicela ungenzele yona naye, ngicela ukuyithulele nje uyizibe, ungayivumeli ukuthi ingene enhlizweni uzuyibone sengathi uphatheke kabi. MK ayenzi ngendlela leyo wawucabanga ukuthi kuzokwenzeka ngayo, ayiholi indawo kubo bonke ohulumeni, ayiholi. Lokho kubeka eceleni, wazi ukuthi if into ingakaqhamuki through the relevant official platforms ze-MK, meaning ukuthi websites or the social media pages, the official ones, then kushuthi MK ayikakuboni ku-ready ukuthi ingakwazi ukuthi inithumelele i-update kulokho. Otherwise uzolinda uzubone isikhulumeli seqembu if sesikhuluma or any official yeqembu mesikhuluma, then you'll understand ukuthi this is a position ye-MK on whatever subject ekukhulunywa ngayo. That's the first thing. The second thing ukuthi bafethu lapha eParliament we are represented. Lapha eParliament we are represented, and we must be proud and we must be happy and we must support
our comrades lawa are deployed lapha eParliament, because it's been a few weeks, but they are doing a stellar job. Benza sure ukuthi umuntu omnyama uyasibuyisa isithunzi sakhe. Benza sure ukuthi ayikho into eyenzekayo eveza ukuthi or eyenza kubonakala sengathi umuntu omnyama la eSouth Africa u-inferior kunabanye abantu esiphila nabo la eSouth Africa. So nje bafethu, just based on lezo zinto lezo, ngiyanicela ukuthi mekwenzeka kukhona indaba enizwayo or into enizwayo ehlangene ne-MK, nilinde until nize nithole an official word from the officials. Ningathathi amaphaphu eniwabeke phezulu nibe ningakakutholi ubufakazi bento or into moyizwe la ey'ndabeni lezi zaka mainstream media. Awuke uqale ulinde until uzuthole kahlehle from iqembu ngqo ukuthi kwenzakalani ngale yonto. Asibonge.